Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twigeze dukoma amashi. Reka mbasomere umurongo umwe. Twumve nimba hari ibindi biza bikoma amashi nabyo. Dusome Zaburi ya 98 n'umurongo 98 n'umurongo wa 8. Bibiliya iravuze ngo inzuzi zikome mu mashi, imisozi iririmbire hamwe, iririmbishwe n'ibyishimo. Amen. Dasubiramo kugira ngo mwumve neza. Inzuzi, Ikivu na Tanganyika na ziriya zindi zose zo mu Minembwe n'izindi muzi zitoya n'izinini ngo zikome mu mashi. Imisozi nayo nibo bakorari bakomeye ngo igire gute? Ukuzugira ngo ntutagira gucya Imana mu ijuru uko imisozi yasaze ubu nyine hariho indirimbo hariya. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana kuko nari mbivuze. Amazina nitwa Birori Dieudonné, ntuye Kigali ariko nari mbarizwe i Bujumbura. Ubu nibwo nk'iki Kigali maze iminsi mikeya. Ndashimira umuvandimwe watekereje ko twotaramira hano. Imana ikugirire neza. Turashimira itorero ryemeye ko iki kibanza tugihabwa. Namwe babyeyi bashumba nukuri turabishimye. Imana ibagirire neza. Nashimiye kubona abantu benshi nzi n'abandi ntazi n'abaye hano kera ariko ndabishimira mu Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashimira umuvandimwe Pastor Paul kuva Uganda. Imana igweze umugisha wa sinanizi ko ari hano twarahahuriye ni inshuti cyane. Imana ikugirire neza. N'abandi mwese muhabwe umugisha n'Imana. Imana ibagirire neza. Wa mucuranzi ajya ari he? Siko twavuganye ko tubana nawe kugeza uyu munsi gusa ku mugoroba tugatandukana. Ariko yavugije ikidari yemwe. No kuri yavugije ikidari kimwe kitaraba. Imana ishimwe cyane. Reka tuvuge umwanya mutoya. Reka ntangira itangazo kubera n'ije utangiye. Nibwo bwa mbere teraniye handi Bukavu. Ariko ndabashimira ko muza muterana kare. Imana ibagirire neza. Ariko kandi simbashima ko muza mutaha kare. Kubashima ko muza muterana kare no bashima. Ariko reka mvugira ijambo rimwe. Ibyo ari byo byose iyo umuntu ataryamye ukishura itike yawe 500 francs cyangwa 1000 cyangwa 2000 ukavuga ngo uje guterana ukagenda utumvishije amajambo y'Imana kandi kikujanye nukuri tuzatuva hano. Hari bamwe twasanze hari isazi ibiri kandi basohotse bakiriye ari ku muhanda. Uko mwarambiwe n'irigara ryahari hanze, uko warambiwe nuko ushika ukenyegeza mu nkono ugasura ugakora aka kanya twatse Satani. Muze mureka tukishimiremo. Nta ubizi kabisa. Imana ishimwe cyane. Nta ububizi uzutuza mutegere. Hari ibindi biri inyuma byiza n'abandi bakivuga inyuma. Ariko reka nkubwire ngo aka kanya gatoya tubane nawe na nyuma ya dusohokane n'ibyo byiza tugenda amahoro kandi mufite kabisa connection. Abayumbe bahano Rugamba isari he. Imana ikugirire neza. Umuntu w'Imana cyane. Twarabanye Buvira cyane. Ndabizi neza kandi nabonye ko bimeze neza. Tugiye kuvuga mu mwanya mutoya. Reka mbabwire hejuru yo kuramya n'indangiza nicara. Kandi kuramya nyine ndakuvuga niturangiza tugukore, niturangiza twicare dutahe. Nukumva birakumerera neza. Imana ishimwe cyane. Tuzamure nakenera ngo tubwirize mwihangane nimuzamura amaboko cyane nuko nyine niko biba bimeze. Hariko nukugira ngo tunezerwe. Abantu bose murasa neza kandi ko ndabona abantu benshi nyine barahaze bameze neza. Na amahoro. Tumeze neza twonezererwa Imana. Hata usiyafanye hayo
Imana umuvandimwe yabikozeho ejo n'undi arabikomeza hari ariko uva nkubwira kuramya Imana si ibituzi si nibi twadukora si nibi ruboneka yaduteguriye iki ni igiterane twumvikanye dushiraho umunsi none wabaye ariko kuramya Imana ni ibintu biba ahantu hihishe utazumenye iyo bizabikorerwa hari icumba kiba mu mutima w'umuntu iyo niyo haza habera amashimwe yose yo kuramya Imana ibi bindi biba bisigaye bimwe nyine nuko bamwe bazabona twarengesheje abandi bakabona bidashoboka ariko haba kuramya Imana ni icumba kibindana umvuko biza bitangira kuramya Imana ntabwo biza bipfa kuza ngo duhagarare hano reka mbabwire baririmbye habe nubwo mwo kwipanga umustar umwe ugiye undi ukagaruka gutya nimushaka ndimukaza mutinda ngo mwipanze neza timukaza mutinda ngo mwaririmbye neza timukaza munatinda ngo amajwi yasohotse neza timukaza munatinda ngo uko mwarepese niko mwaririmbye ico ngico mwariko mukora gusa mwariko muperforminga ariko uzotekereze ku kintu umutima wawe ukubwiye mu gihe mutangiye kuramya Imana gusa mu mutima ugatangira gusa kuramya Imana biza biterwa n'ibintu bibiri biterwa n'uko Imana iri wewe wayimenye n'ibyo yakoze yarabikoreye wewe yarabikoreye igihugu yarabikoreye ubwoko yarabikoreye abana bawe abuzukuru umuryango igihugu waravutse usanga Imana yakoze ibitangaza barabikubwira urabimenya basogokuruza baravutse basanga Imana yakoze ibitangaza barabimenya barabibika ibyo bakabikubwira amakuru ukayamenya ukayashira mu mutima ukayicarana ukavuga ngo Imana irakomeye wasoka hanze ukareba ijuru wareba inyenyeri wareba isi wareba amazi twavuze ukavuga ngo Imana irakomeye nabyo ukashira mu mutima Imana ishimwe cyane umuntu utazubitekereza kwazatekereza ko akomeye ariko utekereje ko woroshe cyane hasi Imana yokomera uyu mugoroba wotekereza kuri ubusa hasi Imana keri bayakomeye kandi ikindi izidusaba gusa ko dutekereza ko turi 0 rimwe Imana ishimwe cyane wamara kubifata ibyo bintu umuntu wese arabifite babye muzi iby'Imana yabakoreye ibyo yakoreye inganje n'ibyo ikihayikorera hano muhumba n'ibyo izokora tutakiriho n'ibindi izoguma yitwa Imana habe nubwo abana bawe bopfa rimwe bose bagashira izokomeza yitwa Imana habe nubwo igihugu cyo biranduka abantu bose bakagenda n'Imana iyo niko imeze tukazuna ntugatekereze n'umunsi numwe ngo wiganye ngo shenjewe byagenze izohora ib'Imana uzogira ibyishimo ib'Imana ugira ibyago ib'Imana ugira amakubi ib'Imana ubona akazi ib'Imana bakagukuremo ib'Imana ushake ib'Imana uzare ib'Imana tuzare ikomeze ib'Imana tuzamura icubahiro cy'Imana haleluya Imana ishimwe cyane Imana irakomeye Imana irakomeye ko ndakubwira ngo Imana irakomeye kubera uyu munsi uyitinye Zaburi Dawudi yageze atekereza gusa ngo yatekereza Imana ibanga baziranye nayo mu mutima wiwe ngo akamavuga mu mutima akamayandika igice akamavuga ngo abantu mwese mutinye Imana atekereje gusa gukomera ku Imana asohotse gusa ngo akareba ijuru akareba inyenyeri akabona ntijaguye akabona isi irahagaze akabona amazi karatemba ayandi agasubirayo akabona abantu barapfuye ariko akabona abandi baravutse igashiraho iminsi yo kubaho igasubika yikuraho hariya ibintu bigakomeza nuko bizokomeza nushaka uzosengeshe cyangwa ureke ibintu byose bizokubaho Imana izogomiza iri Imana nutanayishima nababwiye ngo imisozi zoziririmba iteri chorus inzuzi zizokoma mu mashi zirayafite icubahiro cyayo gikomeze kiba Imana moza muri icubahiro nimba za muri icubahiro haleluya za muri icubahiro cy'Imana ye haleluya za muri icubahiro ko gikomeye haleluya Imana irakomeye ndacyari kumvuga ukundi ikomeye Imana ijambo ry'Imana zaritubwira ngo izozinga rino juru muhaye mubona aho ritangirira naho ritagera tutazi n'inyenyeri ngo zirimo ngo izorizinga no kujya umuntu azakata ikaratasi muri kaye ya buriyo ukayishanyura gutyo niko Imana izokunja ijuru aho ntizovugana n'umuntu nta muntu bazovugana irakomeye uzuyitinya nuja no kuyiramya ico gituma navuze hari nuvuga ngo ugiye kuyivugira uzugira ubwoba ngo wisuzume karindwi utekereze ngo ndinde wo kuvuga ijambo rimwe ngo Mana urakomeye
uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze. haleluya Imana ishimwe cyane. Amen. uko abantu twoterana twese tugahamagana n'abazungu twasize iriya n'abandi bantu bose bariho ku isi hariya ahariya tukavuga ngo tureme umwambi w'ikibiriti turemye mu busa tibzokunda baza barinda gufata igiti caremwe bakabona kuge umwambi umwe twowirirwaho twese hano kuvuga ngo ubu umwambi twohamagarana twese n'imyuka tuhaduhumeka tukavuga ngo tuyiheze umuntu ugiye kugenda wari ku rugendo tibiza bikunda azagenda mumufashe n'abana n'abuzukuruza babahamagaye ngo bazoze kumusezera ariko Imana ntiruhe yumva ikinya ikavuga gusa ngo ibyo nategetse jewe ndi hari ipfa kuba ariyo yabivuze iyo ariyo kwizerwa ishobora kwivuguruza n'ukuri shisa yavuze ntizihindukaho tiyogira ubwoba ngo umuryango wateranye ngo runaka agiye kugenda izigumi gakomera gusa tiyogira ubwoba ngo igihugu kiragiye ngo izigumi kaba Imana gusa habe nubwo bo develop ntimwamusoma ku mbuga hariya Donald Trump karavuga ngo karegeranya abantu ngo bazane imbunda zimwe zikomeye ngo nimba Nigeria itemeye gufata ngo barafata bimwe bikomeye Uburusiya bukavuga ngo natwe nimba ruko dufite ibisasu tutarapima ariko twobipima isi yoshira Imana mwijuru kabarebe kavuga ko murakina hari jewe no huha gusa ngo abantu bose kwa masinzira tunyegere kazi se kacana mwoza muri cyubahiro ko turi tudakomeye pi muzamure cyane haleluya Imana ishimwe cyane haleluya Imana mwijuru kavuga ngo bano bagabo wewe Putin na Trump mwajugumishije isi muriki ngo izivuga rimwe ngo bikaba yaremye isi ivugishije akanwa umwuka ibiti biramera n'amazi araba nta kintu cigeze kiba nta foroma ariyo mwasanzeho nimba nababanje mbere ntajyo basanzeho isi yamye bahari nta masashe yateye ibiti bihari jewe nzakora mu byo gutera ibiti nta namwe yaravuze ngo nibibeho bibaho uzosome neza igitabo cyitangiriro ngo igihe yari kwirema ngo yaravuze ngo yaritegereje ibona ari umwijima iravuga ngo umuco n'ubu uraba iravuga ngo aya mazi ndayagabuye ngo hajayo amwaje haruguru ayandi abahepfo hajyagiye haruguru ahandi hamahuma isi birabaye iravuga ngo iyi si kuri mu mwijima iravuga ngo ukwezi ni kube kuzoza kwaka kuraba iravuga ngo izuba niriri ryamari iravuga ngo kandi mbahaye ibihe muzoza murerekanya timukaza muvuga haraho ravuze hariya muri Zaburi ndagira ngo haravuga neza ngo ijoro rizariza rigaheza irindi joro raporo yaje uko byiriwe rikavuga ngo jewe gira ijoro dore kujyagera ngo kandi ahantu bizabihurira bizabizohurira n'inyuma y'inzu yawe bigakora raporo bikarangiza ti wo bimenye ayo niyo uzaho bizabihurira hari mwozamura niba munezerewe Imana ishimwe cyane haleluya haraho muzi bizabihurira haraho usanga byari byicaye bivuga ngo none wowe tambuka naje ngende urahaza ariko abantu babiri bazananirwa guca hano ngo karamuziga aho niko bimeze turoroshe cyane ariko umwijima ngo uzuvugana amanywa azaheza yandi manywa ijoro rigahamagara irindi joro kandi bikavugana muri ruce takavuyo iyo remise izibera ahantu hari kugira ngo Imana igume yitwa Imana ishimwe cyane haleluya iyo rero ufashe ibyo bintu ukabishira mu mutwe ukabimenya uri umukristo habe nubwo uri umwana mutoya nuzoza ugenda uvuga ngo sinje uriho sinje uriho n'uyu mugoroba sindiho nejo sindiho ni Kristo ugize gute uriho nubitekereza uzubizana biba mu mutima ukabisingiriza ubwenge byose bibitsa biba muri memoire ziza n'ibyiza n'ibibi uzukurura ibyiza gusa ureka ibibaho ngaho ukurura ibyiza ureba imirimo Imana yakoze uibare dusige numwe erekana ibyishimo guta
imigisha nonaha Imana yakugabiye Uwibane tusige numwe Erekana ibyinshi yo gutangaza habe nubwo novuga mama ngo ubari imigisha ureke ibi birahari bizakubayeho n'ibindi ariko uwo kubwira ngo ubari imigisha ubunyine nonaha tuvuze wandika ikaratasi nicare hari YouTube igitaramo cyo komeza kazogeze ejo bundi wenyine gusa tutarashiraho n'uyu hari n'uyu mubyeyi nawe hari Imana yakoze nawe yandika ku rupapuro ureke iriya yindi ukayikurura amashimwe yo kuzura hano Mungu mwenye nguvu waini heshima zote Mungu mwenye zaini heshima zote ukisema Imana yavuze kuri we uri hano nta uzokibesha haleluya nimuzamuri cyubahiro cy'Imana yakuvuze mwongera musheganyesha haleluya wala sifi atukuzwe Imana yakuvuzeho ndabikubwiye nta muntu wawenda kugikuraho iyivuze ngo yego bizozama biba gucyo yavuga ngo yeye naho habe nubwo nta muntu wokuraye kuboko kwa yashize inyuma yanze nimba yakubwiye ngo yeye biba byarangiye Mungu mwenye nguvu waini heshima zote Ako twavuga ngo turamye Imana nguriya mubyeyi n'abazayishungera niko utekereza kuratekereza ngo umubyeyi wabyaye ufite abana yoza kwishungerereza hano Miriyamu niwo muntu wa mbere ngo bambutse inyanja hakujya gucyo Musa yakoze ibitangaza mushiki baramubwira ngo nanje n'Aroni bari kumwe bose amaze ngo batera karirimbo Farao yarananiwe ninde wabasha kwitanga umugambi w'ihoraho Farao ibihumbi by'Abisiraheli gusa bikaza bivuga ngo amen Uzamuri cyubahiro cy'Imana yemwe ariko ndanezerewe haleluya Imana ishimwe cyane tuza tunezererwa Imana nta kindi twasize inyuma tuza turamya Imana nta kindi kintu tuzadutekereza inyuma ubwenge bwacu biravuga ngo nuje kuramya Imana uva ikintu kizogushoboza ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe Gose mwe muracyabufite hano haleluya mwe muracyafite ubwenge bwo kwikontrola no kwireba nimba ukibufite turakunda Imana ngo n'umutima wawe wose ngo n'ibitekerezo byawe byose ngo numara ukunde mugenzi wawe nkuko ugira gute uko wiko icoco naravuze ndishika mu ijuru wenda kizonanira kabisa ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda ko murabishobora hano kwebwiriya byatunaniye ibintu binaniranye n'ibyo ukunde mugenzi wawe nkuko ugize gute kuko wikunda Icyo naravuze hari nimba ijyari ry'Imana izoturebera kandi yaravuze ngo amategeko 10 abiri ngo akomeye ngo ukundishe Imana ubwenge n'umutima n'ibindi byose kabiri ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda ayandi yose ari kuri annex siko birivuga ayabiri ni yakomeye ayandi ni ku rupapuro rwa nyuma aho kandi ayabiri ni yananiranye ino hano mwisi ayandi yose tukavuga ngo twayashoboye nimba arashoboye ari ayandi ayabiri utarayashobora uri kuri annex neza kuri page iyi ya nyuma iheka Mungu mwenye nguvu waini heshima zote wamenye ibyo ujyamyaga nijoro kuramyaga aho byo bituruka ntabwo ari zikorara ngo twumve yo kuramya no guhimbaza umuntu akazatekereza uko ibintu biri hasi cyane
cakazatekereza uko yasokoje undi agatekereza ko atasize bimwe ntavuze nundi hari biri chipa Dawudi ntawageze ubona aho yageze yitegurira ngo aje kurama muntama umwungere azamenya kwitera abari gusa yaragiye gusa Mungu wetu anastahili kupokea utukufu wa matendo ya ajabu anayotenda. Tazama mvua ya mbingu inanyesha mashamba, hapo twajipati chakula cha kutosha tena. Twajipatia maji ya kunywa, hayo yote ni baada ya matendo makuu ya Mungu anayotenda. Zaidi ya yote alimtoa mwana wake wa pekee Yesu atuokoe. Nzoja gushaka kaminura muri Tanzania nibo bari nivyo ndirimbo. Mungu wetu anastahili kupokea utukufu na matendo ya ajabu anayotenda. Tazama mvua ya mbingu inanyesha, hapo chakula cha usiku tena. Twajipatia maji ya kunywa, hayo yote ni baadhi ya matendo makuu ya Mungu anayotenda. Umuntu agasinzira gaca mu gitondo ukaza wigorora cyane kwarambuka cyane ngo Mana ngo ndagushimiye urakoze amen. Ukavuga ngo wakoze igitangazo urabyutse ukaza wigorora cyane babone nyine ko warukomeye utazi iyo waruri, umwana warujyamye inyuma yawe utazi amakuru, abana ufite bose nta makuru, witegereje ukagenda azabwo nja kureba ubwana bwanje buryamye nkareba umwe aririya undi aririya undi yacuramye undi ari muri hariya ariko nta kibazo bafite kuko ntibazi iyo bari. Nawe uko nabo bogaruka nuko basanga hariya, ariko tekereza ico Imana ngo twese sizere igakubita ku mugozi, igira ku mugozi hariya kwega ndigira mareka bazabyusa uwoga bakiranye igakubita ngo pa ibukavu mwese mukamuzuka hariya ikaja mu Rwanda pa abantu bose bakabyuka, ariko ukamuvuga ngo twaraye turiye neza nico gutuma twabyutse yewe cyo tubabyutse oye nukuri ico sico reka kubwira icyatumye uzuka hariya. Ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye, icyo Uwiteka ushaka nayo makuru takindi Imana gushaka kwirana nugukiranuka wamara ukagira gute. Ayandi makuru muyareke hariya, habe no mwokoraho izi korari zose bakazikuraho. Utwo abantu bakirakara ngo ndibabaha indirimbo mu muririmbe, nimba ukiraho ngaho uracari bebe mu buryo bwo kuramya Imana. Kuri abari abasaza bazaramya hariya tukavuga ngo twakoze hariya, habe nubwo atotera umuge hazabwo umutima wiwe wavuga gusa hariya. Bariyo migisha nona Imana yakugabiye uibare musige nuye erekani nyinshi yo gutangaza. Iyo umaze kubiheza ubwenge bunonoga bugakora, ubwenge bukavuga ngo none niko gakuramya sinatayisije, ubwenge bukavuga ngo none turabikora gute, ubwenge ngo bukabwira amaboko ngo wokoma amashi kubyo Imana yakoze bugakoma, akanwa namwe mwovuga akanwa kakaririmba.
maguru we nawe hari icyo ukora yewe mutima wanjye karame reka ngwibarizeyo yego ese nawe uramukunda cyane wabasha kubihamya yego haleluya Haleluya, haleluya. ishimwe cyane umutima akanwa kakaba kararangije kagaceceka yewe mutima wanjye karame reka ngwibarizeyo yego ese nawe uramukunda cyane wabasha kubihamya yego ukabwira amaboko yawe yewe maboko yanjye karame reka ngwibarizeyo yego ese nawe uramukunda cyane wabasha kubihamya haleluya Haleluya. ishimwe cyane Atukuzwe. mwana niyo gukoma amashi ngo abihamye Haleluya, haleluya. haleluya papa kubita tubihamisha amaguru nabyo turarangije kubita papa yewe maguru yanjye karame reka ngwibarizeyo yego ese nawe uramukunda cyane wabasha kubihamya yego uzubyina ugifite amaguru haleluya uzubyina ugifite amaguru ejo nagiye gusura bwa generale hano mperukana mu byumweru bike mu mezi make ari muzima yagenda yarakize ngo ushike nsanga kandi ari kumbago tarahabasha nigute byagenda amaguru kandi byaranse niko biza biki kunawe karifuza ngo yoza hano boyashiramo nugira gutya ariko ukazugenda ngo urakomeye gute ntababwiyo ntako papa kubita kandi hariya mbe nkureba ku maguru nawe Imana ishimwe cyane ese ko muranezerewe ndarangije ntimugire ikibazo ngaye nimuzamura icubahiro cy'Imana haleluya follow we know together ni baba nasema si bibi ninasema ahoririba utere kurangiza habe n'ubutazoza utanga tituri n'abagabo bagito tituri n'abagabo baciriritse tituri n'abagabo badafite ubwenge tuzi ibyo dukora ariko iyo ntegereje ku Mana inzara mbona no ryama hano hasi n'ubundi nabyubashe gusa sakena ngo nje nkari hanze hacafuye cyane nimba ari hukiri hari Mana ishimwe cyane warangiza kubishimira mu Imana
imana yo mu ijuru ngo ikabyumva wovuga mu majambo aciritse cyangwa adaciritse umunsi umwe isanduku ry'Imana ngo abafilisitiya bagwana n'abisirayeli ngo barabanesha amaze ngo banyaga isanduku ry'Imana ngo bararitwara ngo umutambyi ngo yari afite abahungu babiri ngo Hofuni na Finehasi ngo nabo barapfa ngo bamare gupfa ngo hacika umuntu umwe ngo aza kubabwira ngo ashike ngo yera aravuga ngo ako karuru kavuze niki ibintu ndizoba byabaye kundi kandi ndi yari kwavugira abana ko bapfuye ngo none isanduku ntiryo bajyagiye uwo muntu arambwira ngo isanduku y'Imana yagiye ariko umugoroba waruteye ubwoba namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuribihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana sinakurekura Imana ngo barayijana mu bafilisitiya ngo baravuga ngo se yorara ngo baravuga ngo irare aho yindi Imana nayiraye iyo ni Dagoni ariko Imana ni ikindi kintu ngo yamiceceka gusa yamayemera gusa ngo bashiramo ngo barakinga ariko Imana ntiyoroha yemera ko buca nta kindi koze bayegereza Dagoni ati wegerega colleague amaze ngo hagere mu gicuku yacu ntiyigeze ikora byinshi sunikaga gucya Dagoni gwayubamye ariko nta kintu cyangiritse yamisubira ihagarara nk'Imana ngo base ngo basanga Dagoni yaguye ngo baregura ati none hoba habaye se nk'umushitsi cyangwa iyacu uzagenza gute kera itangiye kugwa ntigutukunguka ibiki kwamana mubire kuko birubamye hari uzamuri icubahiro cy'Imana haleluya haleluya ngo neza ngo yubamye ngo baregura barasura barashinga kandi iruhande rwa yayindi amaze Imana iravuga ngo Dago wemeye nakubwiye ngo wubame urarundamya buce none baraguhenze bakubuye sawa none turareba ngo afata umutwe hari amaboko hari ngo baze none basanga umutwe uri hariya n'amaboko ari hariya ati ibintu zakomeye y'Imana yabo ngo baravuga naho bakishitsa mu bafilisitiya ngo abantu barapfuye barashira abantu umuntu yahinga ibigori bikama biribwa n'imbeba bigashira abantu ngo bamagwara ibishute bose uko bangana mu nzu abana n'abake byose amaze ngo abantu barahwe ngo baravuga ngo ese ngo bahamagara abapfumu n'abakonikoni ngo baravuga ngo niki ngo baravuga ngo ni y'Imana ishobora ngo baravuga ngo tuyirekure ngo barabagenda ngo bafatinga ko turihuta ngo inka yiriza ngo itarabza ngo bayihambira ku igare rishasha ngo barema ibizimba bitanu ngo n'imbeba zitanu ngo babishiramo ngo baravuga ngo iyi nka ngo tuyiheze inzira ngo yari inka y'imvye bonkoyeho ngo igende ngo nitungana hariya aho abisiraheli baturutse hari turamenya ko ibibazo twagize ari ahangaha ariko Imana yacu yoyoba inzira kuratekereza ngo Imana yacu ifite kuyoba inzira ko muratekereza ngo Imana yacu yoyoba inzira amazi nka y'imvye yeme nimuzamuri icubahiro haleluya Dagoni iraremba Dagoni irakubana Dagoni ucayaruye yankango yamirongora nese baravuga ati bitangaza birabaye ngo ushike umuhana wa mbere yashikiyemo ngo abagabo 70 ngo baravuga ngo reka barebe gusa ikirimwo iyi ngiya ijana isanduku ihe ngo bagire gucya mu maso ngo bamabagwa niko kana babwiye hari urebe gusa Imana ngo barayirebe uko murandeba ndi muri defile ninde wabahanguye bose ngo bamagwa aho ngaho 70 ngo iragenda Dawudi yumva amakuru ngo baje kwitega baravuga ngo ese ni hehe niho ndangiriza ndashaka ngo mbabwire ngo baravuga ati ntahandi twoyijana mugende murebe umuntu hari umuntu obudodoma nigeze gusoma amakuru obudodoma yageza akora akazi k'ubuzamu nkago kuikanisa yageza arangiza ariko ngo yagiraga igitaramo muri we kidashira akanya gato yabonye ngo yageza agenda akinjira nuko bagatarama ngo yari afite abuzukuru barenga 60 na bose ariko ngo abuzukuru bakamavu ngo batarama gataramo gatoya mana uko wafashaga basora kuruza niko natkuza dufasha mu myakiribe bukama buca gucyo abuzukuru ndagatera kandi gatezwe ndagatera kandi ngo baravuga ngo reka bayijane ngo barayijane abazukuru baravuga ngo dore n'ukuri yasanduku riraje
Dodoma arabwira ngo gukira kwacu kurabaye niki kiriye ni ngaho yari iriwe atari ati papa we bazanye isanduka ririye Imana yaje muno none mwakoze iki reka dutambe bakundwa mutatugaye tumutambire barebinyu n'abagarebinyu baturwase tumutambire ngo baratarama igitaramo kirarangira kuramya kwiza nuzoza utekereza ko hari icyo Imana yakoze nimba waje hano uzoza uvuga ngo ndatanga ishimwe ry'uko ndiho uyu mugoroba abandi ngo Salomo yagaza yibuka gusa ngo akamabaga nk'ibihumbi 3 n'izindi n'indogobe zo gushinja gusa ngo batwike batariye batagaburiye hariya zose zikama zirangira ariko wowe ukazutinda ngo ngo nukuri ndakurahiye ukuri kose kubwire hano nimba utaragira umutima wo gukora ngo uzutekereza ngo hari ico wokorera Imana wamara ugasaba umugisha ibyo bintu ndakurahiye nushake ntutegereze nigeze kwiga ndarangije mbaho ubuhamya mwene data itaza dukomeza Atukuze Yesu. Imana ishimwe cyane Amen. Imana irabikora ngo mara arasohoka yamandeba yamatambuka habe no kumbwira ijambo narimwe ndavuga ngo hari ibihumbi 5 gusa umutima gusa namwe ndavuga ngo hari ibihumbi 5 natanze sadaka uzuye ngo isadaka wagambiriye isadaka watekereje ukayitanga ngo abantu ngo titwadusaba amafaranga ayo makuru muyumva mfite amafaranga yaje mpagije nguyu ndaruboneka hari mubaze nimbazo nampeza nitike yo gusubirayo oya ko turatarama gusa ariko ndagira ngo kubwira amakuru wiyimye umugisha wenyine ubizi Imana ishimwe cyane mukanya araje afata amadosi yamambwira ngo uyu mwana mumwandike kuri kaminuza mumuhe burse namaniga imyaka 5 sinigeze nanatsindwa ndatanze n'uruzayifu ico gihe nariko niga twari hariya muri Foursquare dutangira ikorari hari murabizi muzogende murebe muzoje hariya mubaza nagaza nikorera sente ingana guca ngacuranga amasomo amwe yose ndaheba ariko ndavuga ngo ndahagarara kunzu kuzacuranga beya nuko ayo niyo makuru nagaza mbacurangira nabi biheka bunye sinomenya n'ubutondagira ngo bwira ariko bakanezerwa ico gihe nejo bundi narabivuze ari twari dufite anniversaire y'imyaka 20 ndababwira ngo kunagaza ncuranga mukanezerwa mukumva bimeze gute ati cana amahoro Imana ishimwe cyane umunsi n'umutima urambwira ngo nifate 15,000 koga nariza aho ngaho nabonye burse namanumva ngo mbiheze Bishop Masengo kandi muri ifaranga yari afite uko ndiko umutima wari wantumye kandi namwe mugende uvuga ubutumwa aravuga yamambwira ngo ndagusengera aransengera arambwira ngo Imana izokugiriraho umugisha uzogenda mu mahanga uzokorana n'abantu terere aravuga namavuga ngo nuko ari 15,000 yatanze none ntakundi yombwira niga iyo ubwiye umuntu hariya uzamuvuga none niko bimeze reka nkubwire nta kinyoma kiba Imana yavuze tacho ibyo byose ibyo ngiye kubabwira ariko reka mbabwire nabonye Imana mu gukorera Imana nabonye Imana mu kuramya Imana ndavuga guhera uwo munsi ndavuga ngo ibyo ntuze nashatse umugore ndamubwira ngo ngira umutwaro wo gukorera Imana kandi ico uzogubwe neza arambwira ngo nkuri inyuma abahamya barabizi ndaramya ngo kuri inyuma tugatanga umuntu umwe yarambwira ngo tacu uzigezaho ibintu byose ngo uzugira gusa no gutanga hariya namwe ngo cyo guhumura amaso nushaka uzikomereho uzihambirire no kwihuza nizo zizoribwa n'imbeba ayo niyo makuru ushaka uzibike cyane ngo urazibika ngo konte ngo yanje none nzagenda gasanga bakase ngo bazareka kugata gute utazutanga igice cy'icumi banki zozigikatamwe hano turi mu kugenda ara kubera batinze uzoje kuri konte kwamusanga bakaseho igice cy'icumi kiresha guke tawuvuze ariko reka nkubwire ukoreye Imana umenye gukorera Imana ishimwe cyane mwinano rubone twaje dufite intego kandi ndayibabwira kandi nabibabwiye neza ndababwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko ugira gute uyu mugabo si umukene iryo jambo maze muri kuremo afite amafaranga afite n'umuryango ukomeye ariko agira Imana tutekereza ngo nubwo tumuheza ngo none hari ukuntu ngo yavuye muri Kenya twaravuganye ngo dutarame hano ariko afite igitekerezo
cyamugiye mu mutima ariko turavuga ngo turamye Imana ibyo ntunze nabyumva nibyo mucunguzi iyo ndirimbo uzuyiririmba wamubanza utekereza Imana ishimwe cyane ariko aravuga ngo hari ibintu azakora ngo akafasha ntazabafasha hano ni mu bigirisho cy'amaboko tutabeshanye indirimbo zo zibafasha cyane none ndatangaye abantu bamanitse ni bakeya cyane indirimbo zo zibafasha cyane Imana ishimwe cyane amen ariko aratekereza ngo esuko izi ndirimbo twozisangiza abantu naje noza mzuka ngahimba indirimbo nkayishira kuri hariya bayishira kuri YouTube ikarebwa n'abandi igakurikirwa n'abantu atekereza gutangira iki gikorwa hano reka mbabwire tugiye gushigikira uyu muvandimwe wacu tutabitewe nuko ari ruboneka uhagaze hano naje umaze kwigisha ariko tubitewe nuko hari ico naje nokora muri uyu mugoroba kibukirizaho Imana hari ibuye noshinga muri uyu mugoroba uzamuri icubahiro cy'Imana Hallelujah, hallelujah. hari ikintu noza nibukirizaho Imana kavuga ngo Mana we tiwambaye abantu ariko narata hari ikintu hari ibuye natanze reka nkubwire Imana nico kintu itinya gusa iyo hayibutse ukavuga ngo imirimo iyo havuga imirimo tuvuga sakanwa imirimo niyi tuhaye tuvuga ni imirimo niyo gufasha imfubyi n'abafakaza niyo gukora biri iyo uhagaze imbere ntimubizi hariya Dorcas ntiyagize gucabaka amahuzu gusa amakanju kujya niyo ariko hejuru utegereza umuntu kuzukwa n'ikanju niba tubutura niko bivuga hariya umva imirimo hariya imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka yerekana ubushobozi bwose ivugiye ati gerageza kwereke ko Imana ifasha ngororera imigisha uburahuyi kwiza Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe cyane Amen. niko tugiye gukora gerageza Imana gusa jewe ndatangira uri hano kandi uko nuko niko bizabigenda uko muzamona abantu ngo bagiye mwivuga butumwa nukuri ndabaraha imbere y'ikamera ntabwo ndagenda mwivuga butumwa ngo ndege kugaruka ahubwo nasizeyo nta kimwe cyaka binonde cy'umushahara n'ibindi hasi uko nagiye kuvuga ivuga butumwa ariko nkavuga ngo Mana aho nyine kanezero sico kingira won't hariwe pi ahubwo nico kiza kintera nimbere ibigega bigahora byuzuye abandi bikazimba bikuzura iwawe uzugira ngo niki uzojya mwanyu kwize baze bakora mu mfuko basange birimo wabibye mureke mbabwire hari ikintu tutaramenya turamenya kubiba ariko umunsi twobisobanukirwa uzobibe numara wishuza Imana numara uzoza umbwire hano naje nabyumvishije ari umuvuga butumwa wigishije hariya naje nuko nabyumvishije ariko nibutse Imana irabikora tugiye gukora hariya uyu muvandimwe twarazanye ndatekereza ngo suku ruboneka kandi siwe mu gitondo nababwiye abari hano nababwiye ngo aha bigeze gupiya zino ntebe kera hano muri iri kanisa ndazireba nibuka amafoto bariko bazimenera hariya izindi barazikubita izindi batajanye numva umutima urambwiye ngo kugiye muri Methodiste nubwo nabivuze mu kanisa ndakibazo none niki wakoze kuri ico kintu cyabaye hariya ugomba gukora ibintu by'imyaka numva umutima gusa kurankomanga sindi umukristo hano sinari ntu hano nari buvira ariko ndavuga ngo ibyo ni deni nza ngendana ariko wicaye aha uba hano ntacu uratekereza cyo tugira ishari ry'umurimo w'Imana hari ico wokora Imana ikakwibuka hari icyo Imana yo kwibukiraho uyu mugoroba ndatekereza ngo jewe ngiye kubiba kuri uyu wacu kandi zongana guheza mu ziciro na mahoro mfite nayandi ntugaze utekereza ukubunyine imbeho iramiba isubire hano narangije ariko uhagarare hariya werekana uyu mugoroba utahubwira umugabo ngo nukuri nabikoze kabisa kandi dutegereze ico tuzishurizaho Imana wandika kwa papuro umubwire ngo nabikoze ariko tuzoza twishuriza hano kandi nturebuye oyaye habe nubwo yo kwicara habe nubwo woreka habe nubwo utari kuza shigikira Imana muze mugira hari izi ndirimo nizireba zizokiza umuntu iri yari kandi akize hari ndavuga ngo kubwanje
kubwanje hamwe n'umuryango wanje ntawusize n'ubwo utari hano kuko turafatikanyije tuzoguheza amadolari 300. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mukomya amashi make ya kabisa. Mushaganye tureba nimba mukinezero mwendi muratanga ariko nimba munezero ibyo natanze nimugire gucya turebe. Nimwagara mushaganye cyane. Haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugiye gutanga twihuta maze dutarame. Turasenga ngaba zarwo. Icyatuza ni iminota mike amaze kamusoraze nuri. Turatarama, turasenga, abafite imitwa tusubireyo gucyo. Dusenga Imana tunezererwe Imana ariko dukore nico gikorwa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Twazanye nawe twarazanye. Nawe uratanga. Aho tambuka hano. Kamusore twarazanye kandi mubanda naruboneka. Ariko titubazuga ngo nibavuga gutanga ngo urabwira gute hari. Nawe uratanga. Muvuge ngo amen.